Innal mu'min la yakhruju minad dunya, yakun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, hatta yara maq'adahu minal jannah wa ma a'adallahu lahu fiha. Orang yang tak kira cegak nyaman, orang mukmin tak kira keluar ron dari jasad. Pun tak jelas ngetawain kata apa kan dengan ada ilmu suara. Dan jika ngetawain kata kedepan sakit elang, bulu nilong munyul, seda bau sarem bek kengenang, teguh pesekan sender sekalian. Nabuah bulu nilong sarem bek dari tepuk sakit, jingle sendal padahal oleh arem bek teguh pesekan sendal sekalian. Agar bos ingat Allah dari sakit itu makin nyabak itu debu Nabi Musa pada ban hewan kini di isong rokok itu sakit orang ngajibin banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد القائل في حديثه الشريف: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فضيلة المكرمين Sesami Mulja Torse Abdina Amulja Aki, ajunan seteja para sepuh, para guru, para masyayikh, para alim, para ulama. Langkong ipon ajunan semulja Ki Haji Zainal Arifin Mahalli, seda ajunan abtina sangat amulja aki. Fadilatal Muwaqqar ajunan semulja Ki Haji Hafizul Asad Ainul Ghur, seda ajunan abtina sangat amulja aki. Terkecukanan Fadilatul Mu'azzam ajunan semulja Ki Haji Husin Ali Karar, seda ajunan abdina sangat amulja aki. Ajunan semulja Ki Haji Ma'mun, tor ajunan semulja Ki Haji Samhari, ajunan semulja Ki Haji Mausul Mujib, seteja para masyayikh, seteja para ulama, kong-langkong dari ajunan para famili, para karabat. Si abdina tak nyebut asmah, tanpa nyebut asma tentu ada ajunan seteja abdi dalam juga sangat amulja aki. Tak ketinggalan ingat Bapak Kepala Desa kak di tempat sarang seteja jajaran ipon, seda ajunan abdina sangat amulja aki. Ajunan sahibatil manzil, ibu tuan rumah Hajja Mulina, sarang seteja keluarga, seda ajunan seteja abdina sangat amulja aki. Kalaban atambana nikmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, kalaban atambana rahmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kong langkong tambahan nikmat sehat ben sempat sehingga teraki kaula ajunan dekat di tempat tentona kaula ajunan ngakungin kasadaran ben kewajiban imut ben asyukur nambai syukur pangalem ko cida ka ajunan Allah Subhanahu wa taala atas papareng nikmat saya sebut kalaban arang sarang maos kalema alhamdulillah. Rahmat dan salam, salawat dan salam mentermuka tetap nyatorakin dak keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ben iteros akinda keluarga telu santri murid sahabat ben ilanjut akinda ka orang-orang dari umat selangkong-langkong umat searok torok dak ka parentana ben mampu ajawin dari setejan larangan
umat saya tak keluar dari aturna neros aki lalampana ban perjuanganna mantur muka sifat-sifat mulja saya sebut rezeki yakin dak kaula ajunan seteja rezeki yakin dak kana potokan tos ka hari kiamat amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja isalah starena abdi ngaturin poci dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala isalah starena abdi ngaturin salawat salam dak ajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad abdi dak kasokanin sareng sahibatil manzil hajja mulina sekeluarga pada tengdak kak dito tempat pakon mangkiin ajunan sekecek dalam ajelas aki di antara maksud dan tujuan umat Islam abadaki acara maulid akati selaksanaki isiang are mangkin. Para rabu sepada mulja saya pertama acara maulid kong langkong dalam pada acara pamausan salawat akati sipekal imaus sebagian ulama atau buaki cak saungkuna orang amulot ban kaun cengan maulid bila lebih mau salawat dalam pamausan salawat kainto cak pon para rabu sepada mulja as-salatu wassalamu ala rasulillahi thamanu syafa'ah cak pon ulama kadinto nun mau salawat dak kanjeng Nabi Muhammad baik maca ke TV atau maca ereng-pereng ia acara maulid atau acara-acara selain dari papangkian pekus maka tentona salawat saya maus kento bekal tetia kebelin syafaat pertolong na kanjeng Gusti Muhammad pagi nang are kiamat. Para rabu sepada mulja ngereng sakater kaula ajunan sapaja sajen parloh dak syafaat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sapaja malolo ngarep dak pertolong dak Gusti kanjeng Nabi Muhammad kalaban akete aki mau salawat dak Gusti kanjeng Nabi Muhammad kakeliban kaoningin jak saungkuna kaula ajunan ka entonon idelem neros aki karen umur ngantos da tengah pateh bakal apinda dari alam kabadaan alam dunya da alam barzah ban saterose kadinto kaula ajunan keto bakal ngadepna kiamat bakal masuk ada ke alam-alam kiamat bekal aras akin kiamat. Muhammad Al-Amin Al-Harari dalam kitab karangan beliau Hadaikir Rauhi war Raihan ada buah kitaritan cek kiamat kento bernatelo nomor sitong badak kiamatun sura badak kiamat kini nomor 2 badak kiamatun wusta kiamat pangnengah nomor 3 badak kiamatun kubra kiamat sepaling raja. Panapa kiamat kini cepon Muhammad Amin Al-Harari mautu ahadina setan wafatah maten kaula ajunan laku du malam kento para rabu sepada mulia kiamat kini kini anma sebagian ulama abdina sebagian kura abdina mesen senga mate kento ibun toen kini cek tengin tengaki polan sesefatin kini kento kini nyamin kiamat kini polan beda serajaan para rabu sepada mulia kiamat kini jelas pate kaula ajunan sebekal ajem puta kaula ajunan apinda dari kau di entunya dak kau dian akhirat ngireng ana pami nyamin kiamat orang parapannya ceknya bekadisa cepon ulama pak lapar sesangat luar biasa arjeng sesangat luar biasa tako sesangat luar biasa sake sesangat luar biasa para rabu sepada mulja nyontoakin sakater pak dari saken sebagian riwayat ajelas aki inna ala masyaratin minal mayyit law anna ala masyaratin minal mayyit tudau ala ahli samawati wal ardi lamatu jami'ah cepon riwayat ke intonon cek saking ngasakin sitong bulu senongko ebetena orang seperapannya cek nyabeh saking sitong bulu senongko ebetena orang seperapannya cek nyabeh beda berempa bulu kaula ajunan kento sebut ibeten isaat kaula ajunan deki masuk akabeng lebeng apate saken sitong bulu secekak ibeten orang seperapannya cek nyabe kento cek saking sitong sake kento itu ke ahli langit itu ke ahli bumi jin ban manusia ban wan hewana mate mendadak kapiderin sake para rabu sepada mulja kento saken sitong bulu lah dari kadinto para rabu sepada mulja Inna Musa alaihi salatu wassalam
lamma hadara ila hadratillahi azza wa jal qilalah Nabi Musa pak sampuna masuk dak kabang labeng pateh dak kabang labeng set lolos ampun dapat da alam barzakh da alam akhirat koncon alam akhirat kento iperiksanin di Gusti Allah ya Musa kaifa wajadtal maut Musa ada merasan kaki gila selebet ibang labeng pateh ada merasan mati kaki dijawab sareng Nabi Musa wajadtuhu kasyatin tuslahu biyadil qasab wahiyya hayyah pentingan saken orang yang cabutnya bekai dinto cepon para rebus pada mulia pada ban hewan mbek atau manusia ki diodi sehat seger pas ijerunin lah kento cara ijerunin ikra pas ikole kento saken orang yang cabutnya pada ban orang yang songlot kolen aban ki diodi cek sampai kole ternyata bulu nilong ngunyuli seda bau sarem bek kengenangan pak teguh peseken sendel sekalian nabu bulu nilong sarem bek pak dari teko sakit cingle sendel padahal olen arem bek teguh peseken sendel sekalian agar bes aing nata pak dari sakit itu makin nyabek itu debu Nabi Musa pada ban hewan ki diodi isonglot kolen itu saking orang ngadepin batin itu kiamat kini sebagai lialaman Nabi kaula ajun tetapi al-Imam Al-Qurtubi ada buah kiwa ayat kullu nafsin dha'iqatul maut kak disanon caipon kayak disa kabar bunga ikan di orang segenteng lalakona ancaman ikan di orang sejuba lalakona kalau ban arte orang itu bila ronda pak kabeban cangkem dapat kali era mun orang selamat karena ampun ipapadan kenengan napang kada swarga ampun ipakatela esat roda pak kabeban cangkem innal mu'min la yakhruju minad dunya kepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad hatta yara maq'adahu minal jannah wa ma a'adallahu lahu fiha orang ini tak kira cegaknya ben reng mukmin tak kira keluar ron dari jasad mun tak jele ngetawen kata apa kenangan ada ki ilmu swarga lah sing lagi ngetawen kapang kede pak sake elang tako elang lapar hilang arjeng hilang tapi ikan dia orang secalaka coba dibudi lebih mate tak ngiba iman ben Islam iwak kok roh dapat kebeban cangkem sesake sajan sake setako sajan tako selapar sajan lapar searjeng sajan arjeng itu kiamat kini nomor dua para rebu pada mulia kiamatun wusta kiamat pangnengah kiamat pangnengah itu nang ibarat etap-etap inyam aki nafkhatun ula iwak totek tafsir keto tiap pernah malaikat Israfil pertama lagi kiamat si nomor dua kento non beda apa pak mautu jami'il khalaik makhluk kento bekal ngalamin nasete kapi apa boleh jin bermanusia ben hewan saya tak mati ay kiamat si nomor dua malaikat pak satu aja saya tekapi bahkan malaikat maut karo saya tokang mamatian nureng tokang cabuda nyabah asma aslin Azrail isaat kak disa saya tejukan para rebu pada mulia namun sepatuli ipa epaudi boleh cepon samarin cabut malaikat Israfil itu palan kini pa ipatuli paudi boleh palan bada nafkhatun thalithah bada nafkhatun thaniyah deki kiamat nomor 3 para rebu pada mulia beda apa kiamat nomor 2 bakal terjadi zalzalatun azimah bakal terjadi gempa bumi di luar ukuran pak dari bentun kepon ulama bumi ban gunung itu bakal aletu dari santan letu pak i waktu gunung ban bumi aletu lempeng anda gunung itu benijer aja ketiga itu pak dari santan letu pada ban beda atau pada ban tepung itabur pada ban tepung itabur para rebu pada mulia i waktu kejadian kiamat nomor 2 aing tase aing songai aing somper sebeda tabun bumi kento bekal dumpa ke darat bekal ngeluwa ke darat acampur marde berarti kiamat nomor 2 kento bekal terjadi gempa di luar ukuran bakal terjadi tsunami besar-besaran para rebu pada mulia. Nah, alhamdulillah
Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Orang seandi iman dah ke Allah tak jepok ke kiamat nomor 2. Cepon ulama sebelum terjadi kiamat nomor 2, bagian orang mukmin kento ereng kesin bi Gusti Allah. Pamate kapi. Beda angin cepon masuk kayak lo ngapa sedeti sabab. Dadi sabab kering sampai deki cabut. Beda angin masuk kayak lo kento ngacapak orang si mukmin sete kapi. Berarti pas miloda ke kiamat kento. Sejapok ke kiamat kento. Tebun kanjeng Nabi Muhammad tak terjadi kiamat illa ala syirari khalqillah. Tak terjadi kiamat kecuali atas cubaan ke bulan Allah. Siapa? Orang kafir dan orang munafik. Nah dari kain itu orang ngalai berotan kula ban panjenengan. Iman ben Islam cek namung rasa aki kaula ajunan. Tore sangko laki ke anak. Bi anak malai sangko laki ke kompoi. Bi kompoi malai sangko laki ke piyo. Bi piyo malai sangko laki ke kerpek. Ben seterus. Supaya apa? Kaula ajunan benak potoh tak jepok ke kiamat nomor 2. Amin Allahumma amin. Para Rabu pada mulia. Bada kiamatun kubra, kiamat si paling rajo. Kayak itu dibudin ke keriduan kayak itu Pak. Kayak itu nang ayat Al-Quran. Bahkan nang saran sulam wal qiyamatu wajib parjaja. Kata wajib parjaja cek bakal terjadi kiamat. Ana pemi nyami kiamat liqiyamihim min kuburihim liqiyamina min kuburina. Ibile kiamat sun martalo terjadiin kiamat sun martalo saat kaula ajunan deki ipa keluar dari kubur. Kento bara Rabu pada mulia. Kento dibudin ka pakebuan Pak. Dibudin ka keriduan. Dibudin ka posangan ka biringsangan. Nah ikadisa para Rabu pada mulia ipa keluar ka akamat dan kuleban pancingan dari kubur. Isabada ka ardil mahsyar. Tempat kumpulan kaula ajunan. Orang kento deki semasuk ka swarga ki tampung ibumi kento non. Tempat kento. Semasuk ka neraka ki jemur tempat kento. Beda tempat celep salah naung, beda tempat bula salah panas Pak, tempat kento. Senaung kento tempat orang mukmin, lebih orang-orang sesaleh. Sepanas kento kenangan orang-orang munafik dan orang-orang sekafir para Rabu pada mulia. Nah dari kadito para Rabu pada mulia. Ini saat kekiriduan ketika itu, aba sangat ngaputu lagi, dak kebantuan, dak kepertolongan. Kenapa? Saya nyamai syafaat. Kenapa syafaat ta'rif? Asy-syafa'ah talabul khairi lil ghair. Asy-syafa'ah talabul khairi lil ghair. Syafaat kento non ngontong aki minta aki dak ka Gusti Allah untuk nyelamat aki orang lain. Napa sira kento deki si mampu tormator. Waktu kekeriduan kento terjadi para Rabu pada mulia gelanon. Kenapa di antara kekeriduan waji'a yawma idzin bi jahannam. Waktu orang ipa keluar ke padang mahsyar kento para Rabu pada mulia. Kento neraka jahannam ipa dateng sareng Allah Subhanahu wa taala. Kalaban bahasa ji'ah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu toran kento ayat matur ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasul. Ngajeng-ngajeng neraka jahannam kento bisa ipa ka ada, ipa ka budi, ipa ka kangan, ipa ka kacer, caucan ipa dateng. Jawab di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Ali kakek tawa ya. Neraka jahannam ribada tampar Ali. Tampar jahannam re 70.000. Seneku kata 70.000 tampar jere dari tong sitong tampar sinyak kedin 70.000 malaikat. Tampar bade 70.000, tong sitong tampar sinyak kedin 70.000 malaikat. Jo saking bade malaikat tak neku katugas. Tampar teh teku para Rabu pada mulia. La ahraqat ahlal jam'i qabla awani. Jakten neraka jahannam kento ngamuk. Da kauren sibadai mahsyar sebelum waktu ngamuk. Ngamuk da kauren sibadai mahsyar sebelum waktu ngamuk para Rabu pada mulia. Dari Martin waktu ngamuk kita hisab kita tembang mun neraka kento jahannam kento teh teku ngamuk ka orang-orang sibadai panas orang-orang sekafir. Nah kain to para Rabu pada mulia sampun ecek gede bae pun neraka kento ecek gedin. Aku lubuk maju melolo ka mahsyar. Lagi itu adruk kirin keluar suara. Waktu keluar suara kento non gelanon. Nabi ban Rasul mahsyar kento geger dekong ngebi Pak derin katakuan. Nabi ban Rasul Rabbi nafsi. Guste dan kula pasalamat aki. Bahkan bade debu la as'aluka al-yawma ahadan ghairi. Dan kula tanya onakin da kaajunan yari mangken untuk lain dan kula. Namun dan kula. Kento para nabi dan para rasul geger dekong kapi
asojud dak ka Gusti Allah nyuwun salamet dari neraka sampunan neraka ipapadeng para rebu pada mulya lolong ten kula pas salamet aki lah tak mikir orang lain para rebu pada mulya illa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Napa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad beninyo na kiaban Pak rabbi ummati tinggal ninggalin neraka adarak Gusti umat dan kula pasalamat aki umat dan kula pasalamat aki. Nah ikadin to dan kula ban panjenengan sesangat parlo daka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sesangat butuh daka pertolong na Kanjeng Nabi Muhammad melalui acara maulid isyang ari mangken dan kula ban panjenengan kalaban mau salawat keng nempah syafaat ngubangenna meliah pertolong na Kanjeng Nabi Muhammad pagi ira kiamat kalaban ibajar apa idza adus samana fi hadzal yaum yurja ayyahruzul musammana yaumal qiyamah. Sapa-sapa orang selama ajar yang alam dunia kabelin syafaat. Apa kabelin syafaat? Mau salawat dak Kanjeng Nabi Muhammad panda atau belancang sakonni atau babanya yurja ayyahruzul musammana yaumal qiyamah. Raja Araban orang selama remajar maca salawat yang alam dunia jeriah bekal ngaul liada ka barang saya beli bekal ngaul liada ka barang saya tempa bekal ngaul liada ka barang saya pesan dak Gusti Allah apa saya tempa apa saya pesan apa saya beli syafaat pertolong na Kanjeng Nabi Muhammad pagi ira kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mantar muka para rabu pada mulja acara maulid isyang ari mangken kalaban mancung bersama mau salawat marin tori niat mesen niat nempa niat ngubengin dak Gusti Allah syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad isalah situng telok perkara isalah situng telok kiamat baik kiamat si pertama nanti iawasan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad kiamat si nomor 2 kalaban berokan iman dak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak milo ka kiamat si nomor 2 kiamat si nomor telok nanti muka kaula ajunan isambut pagi kiamat si nomor telok kalaban pertolong na Kanjeng Nabi Muhammad nyari kiamat amin Allahumma keran ka intoh dari sakater hikmah acara maulid sebisa abtina nyampayaki salalopot korang lebihna nyon sapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.